Šta je to mentalno zdravlje, a kako razumeti psihološke poremećaje? Volela bih da istaknem da ni do danas, koliko god se trudimo, nemamo jednu sveobuhvatnu definiciju mentalnog zdravlja kada je reč o psihologiji. Ali to ne znači da ne možemo razumeti šta to jeste mentalno zdravlje, samo je jako teško o tome pričati u kategorijama. Drugim rečima, mentalno zdravlje ne možemo shvatiti kao odsustvo ili prisustvo bolesti, već kao jedno sveobuhvatno stanje psihološke i psihofizičke dobrobiti. I u odnosu na to, psihološki poremećaji jesu na određeni način kada mi nemamo dovoljno resursa da prevodimo određene stvari, da se izborimo sa određenim situacijama ili sa druge strane kada sami sa sobom negde dođemo u duboke unutrašnje konflikte koje ne prepoznajemo i gde nam je potrebna pomoć. Tada često nastaju simptomi od anksioznosti preko depresije, paničnih napada, obsesivnih misli i drugih simptoma koji nam upućuju da nešto sa našim mentalnim zdravljem nije u redu. Ako mentalno zdravlje razumemo na jednoj dimenziji, onda zapravo možemo da shvatimo da na jednom kraju jesu psihološke bolesti, da su negde između simptomi i da tamo negde zapravo na onom drugom kraju jeste naše mentalno zdravlje. Zato je jako važno da imamo taj nekako dimenzionalni pristup da bi dali veću podršku i razumevanje osobama koje se suočavaju sa izazovima na polju mentalnog zdravlja, jer niko nas ne može garantovati da se nekada neće naći kako sa jedne, tako i sa one druge strane ove dimenzije, a u narednim videima ćemo više pričati o tome koji su to faktori koji utiču na mentalno zdravlje, odnosno na psihološku dobrobit. Negde bih ponovila, dakle, da mentalno zdravlje ne možemo gledati kao kategoriju imamo mentalno zdravlje ili nemamo, već zapravo koliko se mi sveobuhvatno osjećamo dobro sa sobom. Isto tako, naglasila bih da mera mentalnog zdravlja nije koliko smo srećni, jer to nas vodi u nešto što danas zovemo i prepoznajemo toksičnu pozitivnost, već je zapravo mera mentalnog zdravlja koliko uspešno možemo da se izborimo sa različitim izazovima, a da ne narušimo sliku o sebi, osjećanje zadovoljstva sobom i samopouzdanja, odnosno koliko se brzo vratimo na ono stanje ravnoteže i balansa. Ako mene pitate, najbolja definicija mentalnog zdravlja jeste da se osjećamo u jednom balansu sa sobom i da se osjećamo motivisano i spremno da iznova i iznova radimo na sebi i ulažemo u svoje mentalno zdravlje. Tako se negde najbolje čuvamo od psiholoških bolesti. Ako se pojave psihološki simptomi, ne brinite, to je znak kao i temperatura, da nešto sa mentalnim zdravljem u tom momentu nije u redu i da je potrebno pobrinuti se za sebe i potražiti stručnu pomoć.